Zato, da bi vsa čuteča bitja, ki so bili v vseh prejšnjih življenjih naše matere, da bi jih pripeljali do stanja razsvetljenja, bomo zdaj prakticirali nasvete, ki jih je na Anglamatašju dal mojster Chankun Kontrol Trotaje. Rinpoche se sprašuje, če smo včeraj uspeli malo razmisliti o tem, kako opredelimo kvalitete uma, ki so to, da zmožen videnja in da ima jasnino. Ali ste kaj razmišljali o tem? Kaj ste odkrili? Še zmeraj ni čisto jasno. Gre za to, da na različne načine zaznavamo. Ali dojemamo jasnino? Why is Rigpa also denominating the true nature of mind? How is this connected? Rigpa se je semjine logike čarva. De karena de Rigpa semjine logike Rigpa dici parves. Yamna chivar kareres de dam. Monsieur Dzogchen alara Rigpa se na ten semjine logla. Kogiva. Zopa chinje nang dang zo Rigpa se sungi doas. Sungi doas, va. Dici parve. La. Dici parves que se chegis. Sungi doas, va. Ina ni zopa chinje nang disin Rigpa se kadisen chagi ni ha ho mes. Rinpoche pravi, da ve, da je v Dzogchen učenjih govorijo o Rigpi kot naravi uma, ampak on ne ve točno, ne pozna Dzogchen učenj, zato da bi lahko povedal, ali gre za isto definicijo ali ne. Rinpoche pravi, da mi govorimo o tem, da je zmožen vedenja in jasnine, in to smo gledali kot splošno definicijo uma. Nismo govorili stališča Mahamudre ali Dzogchen učenj, ki so učene na zelo visokem nivoju in tam se razloži to na drugačen način. In kot smo razložili včeraj, je osnovano na učenjih pramane ali pravilnega razumevanja in govorili smo o definiciji uma. Definicija uma je to, da ima kvalitete tega, da je zmožen vedeti in jasnino. Ne govorimo o visokem nivoju Dzogchen učenj, kjer lahko ista beseda se nanaša na resnično naravo uma. Govorili smo samo o splošni definiciji uma.
Yes, excuse me. The Dzogchen, which I was saying, In za Dzogchen pravi, je zelo visok nivo učenj in niti ne govori več o pojavih in je onkraj našega zmožnosti, našega razumevanja. Ampak v definiciji uma je Rigpa pomeni isto kot videti, vedeti, kot definicija ena od dveh kvalitet uma. Sposobnost vedenja ali videnja. In zato pravi Rinpoche tudi v Mahamudri, govorimo veliko o jasnini, o bistvu uma, ki je jasnina in tako naprej, ampak to so definicije na zelo visokem nivoju. Tukaj pa govorimo o čisto osnovnih definicijah uma. In včeraj smo govorili o teh temeljnih kvalitetah uma, ki so tudi zmožen vedeti, razumeti in da ima jasnino. Mogoče je dobro, da sedaj naredimo eno meditacijo in začnemo z meditacijo. Najprej sedimo vzravnano, se sprostimo in pogledamo v svoj pogledamo, kakšen je naš in opazujemo lastnosti našega uma, ki so jasnina.
So Rinpoche is wondering what kind of experiences did you have? Rinpoche zanima, kakšne izkušnje ste imeli med meditacijo, ali ste si zaželeli, da bi se meditacija še nadaljevala, ali ste imeli občutek, da bi radi, da se čim prej konča. Anybody else? Je še kdo imel občutek, da bi rad, da se nadaljuje meditacija? Me too. So did you just observe? Ali ste samo opazovali ali ste tudi opazili aspekt jasnine? Ali ste samo opazovali svoj ali ste uspeli opazovati še tudi ta vidik jasnine v umu? Večina pravi, da so lahko opazovali oboje. Ali je jasnina ta spoznana zmožnost uma ali ne? Rinpoche misli, da je jasnina bolj kot ta stabilnost uma, ta temeljna stabilnost, ki je ves čas v ozadju, in zmožnost vedenja, spoznavanja je bolj nekaj, kar bi imenovali zavedanje. Se pravi aspekt zavedanja. Rinpoche pravi, da ko rečemo jasnina in meditiramo z zaprtimi očmi, mogoče tega ne vidite, to ni neke vrste svetlobe ali luči, ali je kdo to tudi tako videl? Ne gre za svetlobo, ne gre za jasnino kot nekaj, kar je povezano z svetlobo. In tibetanska beseda salva je tudi ima sopomen kot lučki ali pa kot elektrika, svetloba. Rinpoche misli, da tudi če imamo zaprte oči in ne bi bilo vse temno, na nek način ta funkcija jasnine povzroča, da se nam zdi, kot da nekaj vidimo. Rinpoche tudi samo včasih tudi ima jasnino kot nekaj, kar osvetljuje stvari, zaradi česar smo zmožni videti, na ta način je povezano nekako svetlovo, ampak to ni glavna opredelitev.
Sedaj gremo lahko naprej po tekstu in potem lahko še malo meditiramo kasneje. Rinpoche pravi, da mora biti sedaj pozoren na svoj govor, ker je z drugimi ljudmi in mora biti pozoren, paziti na svoj govor. So we are in English on page 2, the last V verse. angleščini smo na strani 2, Starts, zadnji "Unless mind vers, is tamed within." ki pravi, če ne ukrotimo svojega uma v sebi, So here, the next two verses naslednja dva verza talking govorite o about tem, what makes somebody our friend or our enemy. o tem, kaj Actually, enemy is a je very strong tisto, word. kar naredi iz nekoga našega prijatelja ali nekoga, And then the second verse ki mu talks nismo about, všeč. being In drugi rich vers or govori o poor. tem, So, kaj nas these two naredi verses are bogate saying that ali kaj nas naredi whether revne. we In have ta dva friends verza or enemies, or govorite, whether we are rich or če, poor, does če not imamo depend on prijatelje external ali circumstances, but ljudi, ki so nam depends on the perception of sovražni our mind. in ali smo revni ali bogati, ni odvisno od zunanjih okoliščin, ampak od stanja našega uma. Unless the mind is tamed, and then the next verse, if contentment does not arise. So these two In verses. potem naslednji vers je, če se ne pojavi zadovoljstvo v našem umu, če nismo zadovoljni s tem, kar imamo, potem nas vsa bogatstva tega sveta ne more zadovoljiti. So these are very important because To je zelo pomembno, kajti naša največja težava v življenju, naše največje težave izhajajo iz tega, da imamo občutek, da nas druge ne marajo in zaradi občutka, da smo revni, da nimamo dovolj bogatstva, iz tega izvirajo težave v našem življenju. And the first two lines, unless mind Prvi dve is besedi, tamed within, prvi dva versa, če uma ne ukrotimo znotraj, bojo naši sovražniki se zmeraj znova pojavljali. In to lahko vidimo, kadar smo razburjeni, ne glede na to, kaj drugi rečejo, bomo videli v tem nekaj negativnega, kadar je naš um neumirjen. Po drugi strani pa včasih, ko smo zelo veseli, ko se dobro počutimo, sploh ni pomembno, kaj drugi govorijo. Lahko rečejo nekaj veliko hujšega, kot bi rekli kdaj drugič, ampak tega niti ne slišimo, se nas ne dotakne. In Rinpoche pravi, če gremo še malo naprej, obstaja gesta, ki jo naredimo na zahodu. Če se kaj takega zgodi, samo skomignemo z rameni.
So it will, like when we are feeling Ko se like this, počutimo then we never dobro, get angry potem or se feel nikoli ne razjezimo ali nimamo občutka, da bi se radi kregali, ampak rečemo v redu. Skomignemo z rameni in rečemo kakorkoli že. He says, if we are angry, Če smo pa jezni, even if we are sitting če by smo ourselves razburjeni, in tudi our če sami sedimo v sobi in nekdo potrka na vrata in reče dobro jutro opens the door in says, odpre vrata in "Good morning," pogleda we noter, think, reče "Yeah." dobro jutro in se mi razjezimo in rečemo izgini ven, pusti me na miru. In a very nice way, say good Da, morning. tudi very če sweet. zelo lepo rečejo dobro jutro in so zelo prijazni, ampak kadar je naš razburjen, ne reagiramo potem na ta način. The more we get annoyed. Mogoče smo še bolj jezni, če zelo lepo rečejo dobro jutro. So anger is also Jeza something je that is tudi our nekaj, habit. kar je navada. To je naša navada. So Rinpoche also has some Rimče experience pravi, about da ima this. tudi nekaj izkušenj s tem. So when he first came Ko je to prvič India prišel v from Tibet, Indijo iz Tibeta, the other monks, so drugi looked at him monihi, and they said, "Oh, you so have ga some gledali Kamba blood." in so rekli, v tebi je kampa kri. Kampe so prebivalci vzhodnega Tibeta, ki so zelo srditi, velikokrat se prepirajo in bojujejo. He says maybe it's Rinpoche because when pravi, he was da je young, mogoče, he ko je lived bil with, Chandra in mlajši, Tibet. je živel And there were very v few kraju people Chandra v around him, and Tibetu all those who were around in him, they malo were very ljudi je close bilo to okoli him. njega in vsi, ki so bili Very, okoli njega, yeah, so bili he didn't njegovi have to pretend nekako he didn't have povezani to- z njim, sorodniki ali he didn't have to be polite or anything. bližnji in He says tam mu ni sometimes bilo they treba would bring biti two obziran very in nice vljuden. food and they would bring to him. Včasih so prinesli dobro hrano in potem je bilo čisto normalno, če je nekdo rekel, odnesti to stran, nisem lačen. So even if they brought some In tudi, delicious če so food, prinesli he was kakšno zelo feeling dobro like hrano, he would feel in like če a little bit kind of, se ni almost počutil, kot da bi angry, jedel, you ampak know, se je kar kind of, malo razjezil "Why are you bringing this here?" in jim je govoril, zakaj mi to nosite, to He says hrano. that time he was a little bit like that. In takrat je poznal, ima to izkušnjo, takne stanje uma. Velikokrat se je tako razjezil. Je bil zelo vročekaren, So because this is a ko je še živel na Tibetu. In to je navada. Da človek to ponavlja in ponavlja in potem postane to zelo močna navada, da se jezimo. Potem pa je prišel v Indijo, tam je bilo zelo drugače, tam je živel samostalno z 100 ali 200 menihi. In tam pa je moral živeti z njimi vsak dan in se z njimi vsak dan srečeval. In takrat je naravno, da moraš biti malo bolj obziren, da moraš paziti na svoje obnašanje, kadar živiš v taki veliki skupini ljudi. Tudi če je nekdo rekel kaj takega, zaradi česar bi se sicer razjezil, se je pretvarjal, da tega ne slišal. Ampak pravi na začetku, čeprav ni reagiral, na osvan ni kazal reakcije,
se še zmeraj razburjajo navznoter v svojem umu. 남들 가는 때문에 막 파주대기 동작 남들 때문에 말아. 그래서 제가 파주대기 양자고 그냥 대남 지 액션이 용음이 나와. 근데 파주대기 때 제가 개무 쇼더다 지금. 그냥 소소히 다시 또 생각을 자기 덴바 제사하는 거지다. So, but then Ampak, because ker he je- didn't react, Ker ni reagiral, se potem tudi druga oseba ni, not get upset because of that, and the other ni person spet will reagirala think nazaj it's in fine, that potem he se jim can zdelo, da what jim ni the other mar, person is saying. So then in it potem was ni almost, prišlo do te like the verižne other person reakcije would start laughing after a while, and then in he potem would se je also tudi become druga happy. oseba So he začela noticed that smejati in it is not potem je tudi necessary to Rinpoche react in a postal negative way. bolj vesel in je videl, da sploh ni nujno, da ni potrebno, da človek reagira na negativen način. 저런 걸 따면 이거 나비나. 엄마 나는 처음으로 연락을. So he says in the monastery that In you have to v kind of samostanu learn to be se je in treba harmony with naučiti, everyone kako and živeti v live with sožitju z everyone and drugimi. not be too sensitive In about ne things. smeš biti preveč He says in the monastery občutljiv it's quite in normal v that you samostanu je tudi look at somebody povsem and you say običajno, something which is maybe da not so nice, nekoga vidiš, mu but rečeš somebody nekaj, else kar will ni say, prav "Oh, you have lepo, no hair today," or what, something like this, mu rečeš, which sometimes people would get upset about it, but ti si pa čuden danes, ampak čeprav bi se sicer v drugem okolju ljudje mogoče razburili zaradi tega, ampak v samostanu je to nekaj običajnega, nič posebnega. So it says, a little bit is because of the influence Malo je of to Dharma, zaradi little bit is vpliva also dharme, because, kind of, prakse you have to budizma, live together malo with pa everyone, tudi so you zato, have to ker be je in treba harmony živeti z in a way, drugimi you have to in find a way to moraš live najti happily način together. za sožitje, So at the beginning you have to work za on it dobro a little bit, sožitje. but Na then začetku je after treba this na tem becomes also delati, a new ampak čez habit, nekaj časa and to then it postane becomes nova natural navada in potem postane to that naravno. you are in harmony with everyone. In da živiš v skladu z drugimi. So one thing that is important for us In to do nekaj, is kar je zelo sometimes pomembno za nas, to contemplate da on the razmišljamo faults of o anger. napakah, ki jih sabo prinaša jeza. So, and then In which is the second Rinpoche thing is to pravi, try druga to stvar je, create, da poskušamo habit, ustvariti navado, to get, not to be short-tempered, not to get da angry so nismo easily. nagle jeze in da se ne razjezimo, kajti na dolgi rok je to zelo koristno za nas in tudi vse druge okoli nas. In na začetku se nam zdi to težko ali malo težko, ker imamo to navado, da se razjezimo. In če si ne dopustimo, da smo jezni, potem imamo občutek, kot da bi bili, kot da bi se ponižali pred drugim. Ampak Rinpoche pravi, da je to samo na začetku, čez nekaj časa, ko to postane navada, da nismo jezni, ne bomo niti opazili in ne bomo imeli občutka, da smo popustili nekomu. So this completes the first verse. Unless mind is tamed within, outer enemies will be inexhaustible. If you tame the anger within, all enemies on earth will be Krotimo pacified. svojega uma, potem ne bo konca našim sovražnikom. Če krotimo svoj um, pa bojo vsi sovražniki izginili. Even if you have everything you could ever want, you will be like a beggar. S tem, kar Those who are imamo, content and rid of clinging are always rich even without possessions. Če se ne pojavi zadovoljstvo v našem umu, potem tudi, če imamo vse na tem svetu, ne bomo kot berač. In če imamo tak pristop, potem razumemo, da Milarepa, slavni tibetanski jogi, ki je živel v votlinah brez vsega, je rekel, jaz sem najbogatejši na svetu z tega stališča.
Naprej vers pravi, tisti, ki so zadovoljni in se znebijo oklepanja, so zmeraj bogati, čeprav nimajo ničesar. Neke noči je prišel tat v tlino jogija Milarepe in tat je iskal naokoli, kje bi bilo kaj za okras. In Milarepa ga je zagledal in rekel, ti si pa zelo srečna oseba, veliko sreče imaš. Rekel mu je, po dnevi, ko gledam, da bi našel kaj v jami, ničesar ne najdem. In ti boš pa zelo vesel lahko, če boš kaj po noči najdel, še po dnevi ničesar ne najdem, kar bi bilo za odnesti v moji votlini. Milarepa je bil izjemen v smislu, da je zmeraj imel občutek, da je najbolj bogat na svetu. Nikoli ni imel občutka, da bi kaj rabil, da mu kaj primanjkuje. Nič ni trpel zaradi tega, ker bi živel v pomanjkanju, ker bi imel občutek, da živi v pomanjkanju. Tudi ni trpel zaradi stvari, ki bi jih imel. Ni imel ničesar in tudi, če bi prišel tat, si v bistvu hecal z njim, ker ni imel tat česa odnesti in zato Milarepa ni nikoli trpel, ker ljudje, ko imamo stvari na skrbi zanje in se bojimo, da bi kdo odnesel, Milarepa pa ni imel takih skrbi. In pravzaprav potrebujemo stvari, vsi potrebujemo določene stvari za preživetje. Ne govori o tem, da ničesar nimamo, ampak ta vers govori o tem, o občutku nezadovoljstva, ko vedno hočemo več, ko zmeraj nekaj hočemo, nekaj si želimo, da imamo občutek, da nimamo dovolj. Ne gre za to, da ne bi ničesar imeli, ampak ta vers nam pove, da ne bomo zadovoljni s tem, kar imamo. Zato, da ne bi vedno želeli še več, da ne bi vedno hlepeli po novih in novih stvarih. Naslednji del teksta pravi, ko delate vsa dobra dela in tudi prakticirate spiritualno pot, potem navade, ki ste jo vzgojili, povzročijo radost in zaradi tega se rodite v višjih področjih bivanja. Tudi to je nestalno, to je samsara. Ko gledate v bistvo radostnih občutkov, vidite, da so prazni in to je temelj, na katerem temelji pot osvoboditve. Trpljenje prihaja iz slabih dejanj in slabih duhovnih dejanj. Če sledite mislim in zamračitvam uma, kot so sovraštvo in želje, vas bo to povzročilo rojstvo v 3 nižjih področjih, kjer se boste rodili in doživljali nepredstavljivo trpljenje.
katerokoli trpljenje ali težave se pojavijo, če vidite njihovo bistvo, se potem oni raztopijo v praznini, noben način potem modrost ne izgine. Če ostanete v tem stanju in vedno pazite na svoj to je najbolj pomembno. Vsa dharma, vsa praksa duhovnosti je v tem, da pazite na svoj da ste pozorni na svoj Bodhisattva Shantideva je govoril o tem, kako biti pozoren, kako paziti na svoj To govori, ta verz govori o tem, o praksi na relativnem nivoju, kjer se poskušamo zbrati vzroke za srečo, kar pomeni, da delamo dobra dela in opustimo vzroke za trpljenje, kar so negativna dejanja, nevarna dejanja. Tega ne počnemo več. In to govori o tem, ko Guru Vajradhara, učitelj, govori, da obstaja tri načini, kako nismo raztreseni ali kako se ne izgubimo. Prva stvar je, da se ne izgubimo v posvetnih dejavnostih, da nas te ne potegnejo za sabo, da bi bili popolnoma izgubljeni v njih. Drugi korak v tej praksi je, prvi korak je to, da delamo dobra dejanja, vrla dejanja in da opustimo negativna dejanja, slabe stvari. Drugi korak je, ko delamo prakso na ta način, se lahko včasih zgodi, da vidimo, da so vse negativne čustva, da je kot to nekaj res zelo slabega. Lahko se zgodi, da vidimo to kot zelo slabo stvar in se začnemo bati svojih negativnih čustv, nobenem pa se navežemo na dobre izkušnje uma, dobra stanja uma. In drugi korak je, da se ne bojimo negativnih stanj uma, niti se ne navezujemo na dobra stanja uma. In to govori o tem, o drugem načinu, kako se ne izgubimo, kako nismo, da razumemo, kaj pomeni duhovna praksa, dharma, kaj pomeni, da ustvarimo vzroke za srečo in opustimo vzroke za trpljenje. Kako to naredimo z metodo, tako da se ne navezujemo na dobro stanje in imamo preveč odpora na slaba stanja uma, na negativna stanja uma, do negativnih stanj uma. Rinpoche pravi, na nek način se nam ni treba preveč obremenjevati s tem, da bi se zelo navezovali na pozitivna stanja uma. Ni nam treba skrbeti, kako je, če se preveč navežeš na prijetna, ugodna, pozitivna stanja uma. Kar je bolj pomembno za nas je, da vidimo, da so tudi vsa negativna čustva, negativne stanja uma, vse trpljenje, vse negativnosti, da vidimo, da so prazne, da nam stajo sami na sebi in da nimajo nobenega smisla in pomena.
잡아있는 데니 묘몽 소소 묘몽의 왕도 만들어간다고 지는데 자기 수능을 봐. 묘몽도 만든 거랑 어디 똥반 이야기했어. 또 데려와. 되죠. 네. 랑어도 똥반 이야기. So what we have how to practice is Se pravi, kako treniramo, kako delamo prakso, katerekoli negativnosti in trpljenje se pojavijo, pogledamo njihovo bistvo in potem izginejo v praznino. Ponovadi nimamo radi negativnih stanov, bojimo se jih, niso nam všeč, mislimo, da je to nekaj slabega in da tega ne bi smeli izkušati. Ampak pravi način je, da samo opazujemo njihovo bistvo, kaj se dogaja v umu. Ko opazujemo bistvo teh negativnih stanj, bo to izginilo. Raztopilo se bo v praznini. Vsa negativna stanja uma se bo raztopilo v praznini, če jih uspemo opazovati. Ko je Jamgon Kontrol Advaita, mojster, ki je zapisal ta tekst, je bil še zelo mlad in en od njegovih učiteljev mu je rekel, naj gre na romanje. In udari se odpravil na romanje. Ampak v času tega romanja je imel veliko težav, bil je zelo utrujen, lačen je bil, ni imel dovolj hrane. Skupaj s tem mojstrom, ki mu je rekel, da gre na romanje, sta šla na romanje in Jamgon Kontrol je bil zelo utrujen in lačen, pritoževal se svojemu učitelju. Učitelj ga je pogledal in je rekel, o, dragi otrok, če si utrujen in lačen, poglej v samo bistvo te izkušnje utrujenosti in lakote in videl boš resnično naravo svojega uma. In potem je poskušal to narediti, pogledati svoj in potem je to uspelo in tako sta vsa je lakota in utrujenost izginili. Kasneje Jamgon Kontrol Advaita veliko treniral v retritih, v meditativni osami, delal prakse Mahamudre in dosegel visoko stanje uresničitve in prepoznanja narave uma. In ko je pogledal nazaj, je rekel, ko se je spomnil tega romanja, je rekel, med tem romanjem sem prvič prepoznal naravo uma. To je bila njegova prva izkušnja, resnične narave ume in na osnovi tega je kasneje prišel do končnega spoznanja resnične narave uma, ki se imenuje tudi razsvetljenje. In tekst potem nadaljuje. Vsa dharma je vsebovana v tem, da pazite na svoj um, da opazujete svoj Bodhisattva Shantideva je govoril o tem, kako opazovati, paziti na svoj biti pozoren. To naredimo tako, da umirimo in globoko pogledamo v svoj Vsi, ki dobro pazijo na svoj pred njimi se priklanjam v spoštovanju do tistih, ki so sposobni tega, da pazijo na svoj da so pozorni in opazujejo svoj
So what he's saying here is In that kaj to pomeni? mindfulness and Da introspection sta are the two main umirjen tools for um, anybody who zbranost wishes to guard their minds. in So this is what pozornost this in is the tool uvid, that we use in order to dve be able orodje, to ki jih guard our uporabljamo, minds. zato da lahko potem ukrotimo svoj pazimo na svoj So mindfulness in a way is not forgetting Pozornost pomeni, instructions, da ne not pozabimo forgetting, navodil. what we need to remember. So the Tibetan word shijin, which is here Tibetanska translated as beseda šečin je introspection, tukaj prevedena kot upogled. is kind of observing or guarding Upogled v lastno whether we are mindful or not. So in it's kind ta of, upogled je it's an additional tukaj kind of smo watchman of kot nekdo, ki mindfulness. So pazi, mindfulness da needs ostaja the na mu. recollection, the remembering what we have to remember. And then V we stanju also need, meditacije, da the se spomnimo, da introspection, which is meditiramo, checking whether obenem pa we are moramo mindful or biti not. tudi dovolj budni, da vemo, ali še zmeraj meditiramo, ali še zmeraj sledimo navodilom. In the Bodhicharyavatara by Bodhicharyavatara, tekstu, ki ga je napisal Shantideva, to razloži s primerom. So our mind, Naš Shantideva je razložil s tremi primeri, s primerom slona, primerom vrvi in primerom neke osebe, ki drži veru. To so primeri za naš ponazoritve za naš Naš negativno stanje našega uma so kot ponoreli slon, podivjan slon. In potem, kar uporabljamo za to, da bi ukrotili tega podivjanega slona in mu preprečimo, da bi tekal na okolje in povzročal škodo, je vrv in to vrv predstavlja pozornost, zbranost. In potem oseba, ki drži vrv in ki nadzira slona, predstavlja ta aspekt budnosti, ki pazi na to, da ohranjamo pozornost. To je naše negativno stanje uma, ponazarja slon, pozornost, zbranost ponazarja vrv in to opazovanje, budnost, ki pazi na to, da ostajamo zbrani, je kot oseba, ki drži to vrv in kontrolira slona. So then the next line is Vrstica Jamko Control Lodrota daje navodila. Zelo pomembno je, da treniramo, delamo prakso v skladu s tem, kar je tukaj napisano. Naslednji vers pravi, na ta način je 6 zavesti in vsi objekti, ki se pojavljajo, in samo magični prikaz resnične narave uma. Torej je napaka, da bi mislili, da obstaja nekdo, ki bi lahko stvari sprejemal ali zavračal, čeprav naslednji del govori o tem, da je, če vse pojave vzamemo kot duhovno pot in imajo vse enak okus oziroma vse enako obravnavamo, to je najvišje spoznanje.
Prej smo govorili o relativni praksi, to pa je praksa na absolutnem nivoju. V absolutnem smislu je napaka, da bi mislili, da je nekdo, ki bi moral prakticirati v smislu, da bi počel določene stvari in zavračal določene stvari. Na absolutnem nivoju tega ni. Naslednji vers je zelo pomemben za nas, ki pravi, čeprav je to najvišja oblika prakse, ampak za začetnike, ne velja, da imate najvišji pogled, ampak ste zelo pozorni, zelo previdni v svoji praksi. Kaj to govori o tem? Da ko veliko študiramo dharmo, budizem, čez nekaj časa se nam zdi, da zdaj razumemo in se nam zdi, da vse vemo, da vse razumemo. In potem rečemo, vem, da je vse v umu. In potem se nam zdi, ni mi treba prakticirati, ni nam treba delati prostracije na različnejših praks, ni treba, da darujem, da izvajam daritve. Lahko se nam zdi, da ker je vse v umu, lahko samo sedimo in vse bo že narejeno. In ker intelektualno vemo, da na absolutnem nivoju ni nobenih velikih dejanj, nobenih negativnih dejanj, ne obstajam jaz, ne obstajajo drugi, ta soba ne obstaja. To vemo na intelektualen način. In do tega pride zaradi tega, ker smo zelo učeni, veliko smo se naučili in potem se nas razvija ponos, da vse vemo, vse razumemo. Ampak to samo kaže na to, da ne razumemo v resnici praznine. Razumemo besede, ne razumemo pa pomena teh besed. Bil je nek menih, ki je naredil zelo lep video o tem. V tem videu ta menih bere tekste, budistične tekste iz Kangyurja na glas in govori, to je praznina, tisto je praznina, vse je praznina. In potem je zaprl tekst in je rekel, na videu je rekel, vse je praznina. Za njim pa je bilo okno. In pri svojo sklodelico in jo zabrisal skozi okno, ki je bilo za njim in rekel, vse je praznina. Potem je vzel kuli in ga vrgal skozi okno in rekel, vse je praznina. Poskušal je reči to, pokazati to, da je zelo nevarno. Če narobe razumemo, kaj je to praznina, če imamo to zgolj intelektualno razumevanje, in to, kar govori o tej verziji, da kot v začetniki moramo biti pozorni na vse, tudi najmanjša pozitivna ali negativna dejanja in izkoristiti vsako
priložnost, da naredimo nekaj dobrega in se zmeraj izogibati, izogibati tudi najmanjšim negativnim dejanjem. Tudi celo, recimo, če hodimo po cesti in zagledamo majhnega žužka, mu lahko pomagamo, mu režemo življenje, tako da ga damo na drugo stran ceste. Torej, izkoristiti moramo vsako priložnost, da naredimo nekaj dobrega. Ne smemo razmišljati v smislu, vse je praznina, nič ni pomembno. Kot začetniki moramo biti zelo pozorni na svoje dejanje. In to pomeni, kot pravi tukaj za začetnika, naj bo pogled zelo visok. To pomeni, da ni nič narobe s tem, da imamo razumevanje, da je na absolutnem nivoju vsa praznina, ampak ko pride pa do naših dejanj, moramo biti pa zelo pozorni na svoje dejanja in narediti najbolje, kar lahko, da tudi vsako majhno dobro dejanje, da ga storimo in da se izogibamo tudi najmanjšim negativnim dejanjem. Naslednji del teksta govori, naslednji več govori, kot je rečeno, je človeško življenje z vsemi svojimi svobodami in prednostmi težko najti, ko se moramo znova in znova razmišljati o smrti in nestalnosti, ne se pa zbudi gotovost, da obstaja zakon vzroka in posledice, karma. Ko vidite ali slišite za smrt nekoga drugega, ne bo to za vas svarilo. Ko opazite, da se je poletje prevesilo v zimo, se spomnite, da je vse nestalno. Ko zagledate čebele z njihovim medom, vedite, da so stvari, ki jih posedujete, nepotrebne. Ko vidite hišo, ki je kot mesto ali hiša, ki je prazna, pomislite, da je to lahko vaš lasten dom. Tukaj govori o 4 mislih, ki obrnejo stran od samsare, stran od negativnosti. Naslednji del govori pot, metode in modrosti. 당신 당시 면함 따라서요. 당신 당시 면함 따라 내가 주고 주셨네. 당신 소주 말해봐. 누메라는 총에서 전화 주기 동반이 사동 송주 카드도 되는 되는 정생이 대달 마신 도와는 송주원의 고와청 동안용의 세메기 인기 주미 주가지 되는 등도 정생이 인진심의 도바도 오페랑선 인기자 송주 동안 주신이 냠에 보고 들어주스. 하대랑 답시 송들 고래서 기준이 그랬어. Naslednji del, do konca strani 4 govori, jaz in druge, vse je kot sanje. Ne obstaja niti najmanjša stvar, ki bi zares obstajala, ko ostajate v naravnem stanju uma, brez da bi bili raztreseni in si izmišljali stvari, je potem praznina notranjih in zunanjih pojavov spoznana, ki je kot nebo, enost jasnine in praznine. To je absolutna bodičita in vsa bitja v samsari, ki tega ne razumejo, tavajo po samsari pod vplivom
dualističnih dojemanj, neomejeno in nepotvorjeno sočutje se naravno pojavi do vseh tistih, ki doživljajo tako trpljenje, to je relativna bodičita. Brez da bi se oklepali sočutja, pot, ki jo moramo slediti, je enotnost sočutja in modrosti kot enega. Če nadaljujem, vers pravi še, brez da bi se oklepali sočutja, spoznajte, da je eno s praznino. Sočutje je spontana energija praznine, ki se pojavi, in enost sočutja in praznine je bistvo vseh učenj, sutra in mantre, in na ta način lahko delate to prakso. Modrost je spoznanje praznine in metoda se nanaša na bodičito, ki ima dve obliki, relativno bodičito in absolutno bodičito. Ponavadi, večina je slišala, da v budizmu govorimo o 5 poteh. In zadnja, 5. pot, 5. stopnja se nanaša na budovstvo, na razsvetljenje, popolno spoznanje razsvetljenja. In druge 4 poti govorijo o tem, kako pridemo do tega, kako pridemo do popolnega razsvetljenja. In na teh 5 poti je prva pot, prvi 2 stopnji sta pot zbiranja zaslug in pot združitve, je druga pot združitve. In na teh prvih 2 stopnjah razumemo intelektualno praznino, ampak ne vidimo, nimamo neposrednega pogleda v praznino, nimamo uresničenja praznine. Ko smo v teh 2 stopnjih poti, prakticiramo združitev, enost, metode in modrosti. Metoda je povezana z relativno bodičito in pri modrosti je to razumevanje praznine in hodimo po poti, da bi resnično spoznali, neposredno, izkustveno spoznali praznino. Prva pot, pot zbiranja zaslug, se konča, je dopolnjena, ko razvijamo spoznanje relativne bodičite v svojem umu. Potem naslednja, druga stopnja je pot združitve. Takrat tudi še ne prepoznamo praznine neposredno, imamo pa določene izkušnje praznine v naši meditaciji. Tretja pot videnja. Takrat dosežemo stopnjo, ko neposredno spoznamo praznino. Na stopni poti videnja imamo neposredno izkušnjo, spoznamo praznino in takrat se
razvije uresničenje absolutne bodhicitte. Predtem na prvih 2 stopnjah prakticiramo samo relativno bodhicitto. Četrta stopnja je pot meditacije. In ta pot je sestavljena iz neposrednega pogleda v praznino, ki se je že razvil, in potem to nadaljujemo s prakso tega. In potem se ta prepoznanje se potem poglablja in poglablja, izmerno bolj globoko. In ko se končajo vse te 4 stopnje, potem dosežemo razsvetljenje, popolno razsvetljenje ali budovstvo. So after that it says the method for having such things arise in your mind stream is to accumulate pravi metoda, da se to pojavi v vašem umu, je, da zbirate zasluge, vse to vzemite ali to naredite s svojimi lastnimi rokami. To pomeni, kaj govori ta vers, da naredimo čim več pozitivnih stvari, dejanj, zberemo čim več zaslug. In potem ta naš trud, to našo pozitivno energijo potem posvetimo temu, da bi dosegli razsvetljenje. Kako zbiramo zasluge? Naslednjih 6 vrstic govori o tem, molimo k 3 draguljem. Predanost guruju je najpomembnejša, spodbudite druge, da se izogibajo z negativnim dejanjem in kakorkoli lahko delajte pozitivne dejanja, ne ločite se od bodhicitte velikega vozila, niti se ne ločite od čistega posvečanja svojih zaslug, od čiste posvetitve svojih zaslug. Cel ta del teksta razlaga prejšnji vers, prejšnje strani. Kot začetniki naj bo vaš pogled visok in vaše obnašanje zelo pozorno, in tukaj potem razloži nadalje tekst, kako delati prakso. Se pravi, da molimo k 3 draguljem, da smo predani guruju in da spodbujamo druge, da se izogibajo negativnih dejanj in da sami izbiramo pozitivne dejanja. Ta del se imenuje tudi 3 izvrstne kvalitete prakse. Prva teh 3 izvrstnih kvalitet je izvrstna priprava. Vsaka praksa, ki jo delamo, se najprej naredimo zatočišče, čisto na začetku vsake prakse naredimo zatočišče, molitve zatočišča in bodhicitte. Se pravi, bodhicitta je ki se hoče razsvetliti za dobrobit vseh čutečih bitij, da bi tudi njih pripeljal do razsvetljenja. In to opisuje v tekstu Refuči, pomeni, da molimo k 3 draguljem in da smo predani gurujem. In potem piše, ne ločite se od bodhicitte, velikega vozila, Mahajane, da zmeraj v sebi nosimo to naravnanost, da se hočemo razsvetliti, da bi tudi vsa druga bitja pripeljali do razsvetljenja. Druga izvrstnost je glavni del prakse, ki pravi, da spodbudite sebe in druge, da se izogibate slabim dejanjem in da zbirate dobre dejanja. To je glavna praksa, ki vodi naše obnašanje, naše delovanje.
And then the In third potem excellency is the tretja excellent conclusion, izvrstnost je which means that izvrstni anything we zaključek do, prakse, kar we pomeni, da conclude it karkoli with delamo, a pure katerkoli prakso, dedication. duhovno That's why prakso, it says, do not separate posvetimo yourself s from čisto the pure posvetitvijo. dedication of your merit. Zato pravi, nikoli ne pozabite na čisto posvetitev pozitivne energije zaslug, ki ste jih zbrali. So, in essence, what V this is saying samem is bistvu that to pravi, da anything that we razlaga, do, da any karkoli virtue počnemo, that we vse practice, pozitivne stvari, accumulate, pozitivna energija, ki jo firstly, zberemo, vse vrline, firstly generate zasluge, gratitude and bodhicitta, then we do najprej the actual practice, vzamemo zatočišče v treh dragulih, potem delamo prakso and at the end we always s motivacijo bodičite in potem na koncu we always dedicate our merit zmeraj for the posvetimo benefit vse of all zasluge, vso sentient beings. pozitivno energijo za dobrobit vseh čutečih bitij. So in whatever we do, Karkoli počnemo, je posvetitev very important. na koncu zelo pomembna. It is said that there are two Rečeno je, da sta benefits dve of koristi od dedication. tega, da posvetimo pozitivno energijo zasluge. So the first purpose is that Prvi whatever namen, prva korist je v tem, da karkoli dobrega storimo, če to posvetimo takoj, potem lahko to posvetimo čemorkoli, kar bi si želeli doseči na ta način, s tem pozitivnim delovanjem. In druga korist je, da s posvetitvijo česarkoli dobrega, kar smo storili, postane to neskončno, nikoli se ne izčrpa za nekaj nesmiselnega, ampak moč teh pozitivnih zaslug, te energije, se bo samo večala in večala, če na pravilen način posvetimo zasluge. Če ne posvetimo pozitivne energije, potem staja nevarnost, da bo ta energija proizvedla rezultat, ki si ga ne želimo. Celo ljudje, ki imajo veliko moč in jo uporabljajo za slabe stvari, ta moč, ki so jo dobili, ne pride od tega, da so prej počeli slabe stvari, ampak so počeli prej dobre stvari, da so postali močni, ampak ker tega niso posvetili za dobre stvari, potem so dobili veliko moči in ker niso to posvetili temu, da bi dosegli dobre rezultate, potem jo lahko uporabijo to moč, da počnejo negativne stvari. Celo nekdo, ki je zelo negativen, ni dobil te moči zaradi tega, ker je prej počel negativne stvari, ampak zaradi tega, ker je prej v preteklosti počel dobre stvari, vendar ni posvetil zaslug, jih ni usmeril pozitivne energije v pravo smer. In zato je posvetitev zelo pomembna. Na koncu ponavadi, na koncu vsake prakse naredimo dve stvari. Ena je posvetitev zaslug, pozitivne energije in druge so dobre želje ali aspiracije. Obstaja razlika med posvetitvijo in aspiracijo ali dobrimi željami. Ali veste, kakšna je razlika? Kajti na koncu vsake prakse naredimo posvetitev in aspiracijske molitve.
se pravi dobre želje. Come se na de malam se de non so gewa drubia de tene miul karela miul takala ngoma cheva and dedication Dedication, the merit that we accumulate with the practice and dedicate for this purpose, for inspiration. Kolgitana de ngoma da molam dauda waris ngoma se de ta molam chedu ngoma chegirasa. Se pravi, zdaj se pogovarjamo o tem, kako ljudje razumejo razliko med posvetitvijo in aspiracijo, dobrimi željami. Julija pravi, da je mogoče, da so aspiracije povezane z zbirko modrosti, medtem pa, ko so posvetitve povezane z zbirko zaslug. So today he forgot something. Danes je nekaj pozabil, pravi Rinpoche. V preteklosti je sam tudi Rinpoche študiral, kakšna je razlika med posvetitvijo in aspiracijami, aspiracijskimi molitvami. Malo se spomni tega, ampak zdaj se ne spomni dovolj dobro, da bi nam povedal, kaj je ugotovil. Zakaj nas vprašal, kako mi vidimo to razliko, je zato, da bi v nas sprožil vprašanje, da bi potem mi sami raziskali to, da bi ugotovili, kaj je razlika med posvetitvijo zaslug in med aspiracijskimi molitvami. Rinpoche pravi, ponovadi, rečemo, sedaj bomo recitirali posvetitev in aspiracijske molitve. Včasih je dobro razmisliti o tem, kaj počnemo in zakaj tega ne naredimo, ker v nas ni radovednosti in Rinpoche je rekel, da bi rad prebudil v nas radovednost, da bi sami raziskali, ugotovili, kakšna je razlika med molitvami za posvetitev in molitvami za aspiracijskimi molitvami dobrih želja. Rinpoche pravi, da se spomni, da je enkrat videl tekst, ki ga je napisal učitelj 8. Karmape. Njegovo ime je bilo Karma Trinle. V tem tekstu piše, da so 4 variante. Nekatere molitve so posvetitev, pa niso aspiracije. Nekatere molitve so aspiracije, pa niso molitev. Pa niso posvetitev. Nekatere molitve so obenem posvetitev in aspiracija. In potem 4. varianta je, da je določena molitev ni niti posvetitev, niti aspiracija. Mogoče lahko se omejimo na 2 možnosti. Kajti ne bomo se ukvarjali z nečem, kar ni niti posvetitev, niti aspiracije.
In nekaj, kar je oboje naenkrat, je lažje, s tem se tudi ne bomo ukvarjali. Kar je težko prepoznati, je molitev, ki je aspiracija, pa ni posvetitev, ali pa ki je posvetitev, pa ni aspiracija. To je težje razlikovati. In zakaj Rinpoče sploh govori o tem? Kajti posvetitve in aspiracije so zelo izjemno pomembne, ampak imamo nagnjenost, da pomešamo, da ne razumemo razlike med tema dvema, sklenemo roke pred sabo in potem recitiramo molitve in ne vemo, nismo prepričani, ali so to aspiracije ali posvetitve. Rinpoče bo spet rekel, da bo spet še enkrat raziskal to temo in ko se bo to razjasnil, bo poslal Lama Wangmo in ona bo delila z nami. Mogoče v tem tekstu ni to zelo jasno razloženo in zato bo Rinpoče sam to raziskal in ko bo prišel do zaključka, bo to delil z nami. Kot smo rekli, sta posvetitev in aspiracije so zelo pomembne za vsako prakso, zato je dobro, da vemo, kako jih pravilno izvajamo in kaj vsaka pomeni. Na koncu je zaključek teksta. Duhovni praktikant po imenu Lodrota je stari jogi, ki ne dela drugega kot je, spi in hodi na stranišče, je sestavljal neki, da bi razjasnil stvari z Devendro, učenca Devendro, ki je dobra oseba in dober praktikant. Ne ima on dolgo življenje in usvoji dharma prakso in ne ima dve vrsti koristi, ne se spontano uresničita, sarva siddhirastu mangalam. S tem se zaključi tekst. Rinpoče pravi, da je se potrudil po najboljših močeh, da bi razložil ta tekst. Ko ga je prvič prebral, se mu je zdel dokaj preprost, ko ga je začel razlagati, to ni bilo tako lahko. Dobro je, če včasih preberemo, se vrnemo k temu tekstu in ga preberemo. Povedal sem Rinpoče, da ima Gyalten Rinpoče ta tekst v svojih dnevnih praksah in ga vsak dan bere. Ostane še nekaj časa, če ima še kdo kakšno vprašanje. Hvala Rinpoče za učenje. Ali lahko kaj več poveste o relativni in absolutni bodičiti? Se pravi, bodičita je ki je naravnan na to, da doseže razsvetljenje, zato da bi vsa druga bitja pripeljala do razsvetljenja.
같더니 생긴 랑라 미디어에스 So the relative bodhicitta, Relativna bodhicitta it is relative because je relativna it zaradi involves tega, ker objects. je povezana s predmetom, to so vsa bitja, vsa čuteča bitja. And then the ultimate In absolutna bodhicitta bodhicitta pa je nekaj, kar česar ne moremo prakticirati ali razumeti, dokler ne pridemo do stopnje poti videnja, dokler ne pridemo do neposrednega prepoznanja praznine. In absolutna bodhicitta je nekaj, kar se pojavi samo v meditaciji. Kajti na nek način so čuteča bitja so relativna, obstajajo samo na relativnem nivoju. Nekdo, ki pa je dosegel pot videnja v njihovi meditaciji, ni več nobenih relativnih pojavov. Ne obstaja dvojnost subjekta in objekta in na ta način tudi ne obstajajo čuteča bitja kot taka na absolutnem nivoju. In čeprav nekdo doseže ta visok nivo uresničitve, ker da bi dosegli ta nivo, so morali imeti zelo močno bodhicitta, željo, da bi se vsa čuteča bitja osvobodila trpljenja in da bi imela srečo. In čeprav so zdaj že onkraj dvojnosti subjekta in objekta, ostane moč te želje, odzvanja v njihovem umu in ta moč potem proizvede izkušnjo absolutne bodhicitte. In če nekdo vpraša, ali se spomniš svoje mame? Ali pogrešaš svojo mamo ves čas? Ali ne zdaj odgovori z ja ali ne? Seveda pogreša. Ampak če pa nekdo vpraša, ko spiš, ali že zmeri pogrešaš svojo mamo? Še zmeraj bi lahko rekli, celo ko spim, pogrešam svojo mamo. Ampak ta misel se ne pojavi v umu, ko spimo. Ne vidimo obličja svoje mame. Ampak ideja je prisotna. Nek odtis, moč te ideje ustraja in je prekinjena. Ampak absolutna bodhicitta je to malo težko dobro razložiti, natančno razložiti. Kajti težko postane opisovati stvari, če ni nobenega zaznavanja drugih čutečih bitij, kakšno stanje uma je to. Ali lahko na preprost način razložite razliko med Rangtong in Shentong pogledom Madhyamake in zakaj je 8. situ pa, zakaj je bilo pomembno, da je prevzel potem pogled Shentong. To je pa preprosto kot vprašanje.
Rangtongda shendagi chebarkar eres. Chebar emas. Tene situ chechijuni de shentongi tawa kelen naya de 연재 말했어. mare kechen boyi meginsen kareres. 예전 보이면 굉장히 하여튼 뭐 예전 보이면 굉장히 가려야 했으나라 Nasa? 그봐 티가서 별로 시행동 따와 때에서 냠도 있어요. So first, Najprej, da bi odgovoril na drugo vprašanje, zakaj je bilo pomembno, da je 8. Taisi to Rinpoche sprejel in prakticiral pogled Shentonga. Takrat je Shentong pogled, Shentong Vaya, Madhyamaka filozofija skoraj izginila na Tibetu. Naprimer, če vidimo dve osebi pred nami in nekdo je zelo šibek in mu ne gre dobro, potem se seveda je pomembno, da pomagamo najprej šibkejši osebi in zato, da bi pomagali, da bi ohranili tisto, kar je šibko. In to je en pogled. Rinpoche pa misli, da obstaja stališča samega pogleda, obstaja še en razlog samega Shentong pogleda. To je bil rezultat aspiracij prejšnjih inkarnacij Sito Rinpocheja, da se je to zgodilo v tistem trenutku, takrat, ko se je to zgodilo. Na nek način damo lahko primer, če da nekdo opolnomočenje in potem je tekst opolnomočenje, tekst opolnomočenja ni bolj ali manj dragocen, ampak je odvisno od tega, koliko je tisti, ki daje opolnomočenje, povezan s to prakso iz prejšnjih življenj. In nekdo, ki ima posebno povezavo iz prejšnjih življenj s to konkretno prakso, za to opolnomočenje, ko bodo dali to opolnomočenje, bodo blagoslovi močni. Na ta način je ta povezava skozi tudi prejšnje življenje. In Rinpoche misli, da je to razlog. In potem razlika med Rangtong in Shentong. Rangtong pogled pravi, da je vse je prazno. Ničesar nikar ne bi bilo prazno. Rang pomeni sam in prazen sam na sebi. Rangtong pomeni prazno samo na sebi. Vse je prazno samo na sebi. To je zelo, Lama Wangma se šali, da to bo pa zelo lahko zdaj prevesti, kar je povedal Rinpoche. Shentong pogled pa, Shen pomeni drugi, Tong pomeni prazen, kar to pomeni, da so nekatere stvari prazne same na sebi, nekatere stvari pa niso, so prazne
vsega drugega, niso pa prazni sami na sebi. Now it becomes more complicated. In sedaj bo še bolj zakomplicirano postalo. This becomes very To je zelo filozofska debata. So maybe we can connect Mogoče some experience. lahko to povežemo z določenimi izkušnjami, je boljše. So if we say this Če rečemo ta mizica, ki je pred Rinpočem, če rečemo, da ne obstaja zares, ne obstaja sama na sebi, in tako Rangtong filozofija definira praznino. Praznina je odsotnost kakršnekoli resničnega obstaja. Nekdo, ki je v zelo globoki zbranosti, zelo globoki meditaciji in doživijo izkušnjo praznine in potem pogledajo vse stvari, potem vidijo, da ta stvar zares ne obstaja. To je njihovo spoznanje praznine ali njihovo videnje praznine. Shentong pogled pa pravi, da je takšno razumevanje praznine, da je nevarno. Zakaj? Ker potem mislimo, nič zares ne obstaja, ampak začnemo se oklepati tega, da nič ne obstaja. Začnemo se oklepati te ideje in v bistvu postane ta neobstoj, postane kot neka stvar in potem se zataknemo v oklepanju te stvari, da nič ne obstaja, tega pogleda, da nič ne obstaja. In ta pogled pravijo zastopniki pogleda Shentonga, da se oklepamo praznine. Druga nevarnost pa je nihilizem, da je vse vseeno, ker nič ne obstaja. In to je nevarnost pogleda Rangtong. Shentong pogled pa pravi, da ko gledamo mizico, bo potem Shentong pogled, to ne gre za filozofsko, z stališča filozofije, ampak v meditaciji, z meditacijske izkušnje, Shentong meditant bi rekel, ne glede na to, ali ta mizica obstaja ali ne, ne bom izrekel tega. Ne da se povedati, ker na nek način ni pomembno, ali ta mizica zares obstaja ali ne. Če pa govorimo o filozofiji, pa je zadeva veliko bolj komplicirana. Shentong samo rečejo, da se vzdržijo tega, da bi rekli, da nekaj obstaja ali ne obstaja in samo počivajo v stanju meditacije. In to ni zelo pomembno. You said that we should observe the clarity aspects when we're doing the meditation, and then I
maybe someone else remembers, if you could do a short meditation and maybe then make more emphasis on the aspect of awareness. Kola de adia tiles, ta kom jado rumusha ta salcha, semgi salcha. Ta semgi ngogi salcha ta soimba. Naso kom jado ra. Tene kola gi samsura yam gancho gomchi gapa ina tene ripecha yam chi ripecha kola. Dom gapuna yapon sare. Laso. Rela. Dices de unere 네, 다들 주주 신도 많이 주도 담보도 봐. 때문에 개친 거래. 가장 먼저 리피 잘 하고 봐. 네. So Rinpoche says you're right. Če pravi, je res je, Now the time is up. ampak čas je zmanjkalo. 같이 이제 이네 나한테 같이 리파다 싸워니는 때 싸워를 시키고 때 쳐요 맨도. So maybe Rinpoche has Mogoče. more attachment to the clarity aspect. Rinpoche pravi, da je mogoče bolj navezan na vidik jasnine, zato je pozabil na vidik zavedanja. 가장 나게 직분도 그 생나 따세 뒤선도 땅에 말아. 망빈는 나라 대선 뭐 하는 거 있어. So he was saying he forgot to follow yesterday's instruction. Pozabil je na včerajšnjo navodilo, His own mind. da je treba opazovati lasten um, tudi kadar je veliko ljudi naokoli. 뭐네. 나한테 같이 리파다 싸워니 때문에 싸워들 때지. 예. 그래서 인테스 치아에 뭐 어때 생각돼 때 슬로시 그래서 싸워 때 내자 좀 보라 이것에 대해서 미박 장도 보라 그래서 내박 잘 때, 동안 치아에 있잖아 네 So it seems Rinpoche is more, Zdi se, da je Rinpoche is more connected. bolj povezan, da Clarity aspect of the mind. z vidikom jasnine bolj ga to zanima, Because the kajti clarity aspect of the mind, vidik jasnine se nanaša na to umirjeno stanje uma the knowing aspect is in more ta the function of the mind, vidik the power. zavedanja je bolj povezan z močjo uma, z delovanjem uma. 이만 가서 정말 싸워다 리파 찍빠지는 관계 왜 있어 So in the future he will always remember to meditate. In v prihodnosti se bo opomnil samega sebe, da bomo meditirali o obeh aspektih. 그래서 그 대신 Yes, he's just kidding. Heca se. 원로스니 다다 이런 거 정말 다다 정말 돈이 찾는 상황 도대체 슈에니스 네 달에는 감다자 내 나랑 만이다 간다 야고지 슈시 마송 상황이다 뭔가 슈야 그랬지만 네 테스트 펜도 중요하나 나베 가사레스타 So Rinpoche says that Rinpoche pravi, thank you for your questions. hvala za vaše vprašanje. He apologizes if he was not Opravičuje able se, to če ni vsega najbolj jasno razložil explanation was in če razlaga vsem koristila, he rejoices je in vesel hopes that it was in upa, da je vsem koristilo to. Zdaj pa so posvetitve iz uvodnih in zaključnih recitacij na strani 22.